Hallelujah. Praise the Lord. Kaito kaham. Bini khairok ma, hamzak ma, bini teidul ma, bini hamari rok, pai flaya. Amen. Chini kaidol belaikhe kaham. Hallelujah. Praise the Lord. So tini bohai na hai jora kaham. Bini kogo kupulung nani bagai. Hallelujah. Kaito bebak area wo chuno bless khlai tongo. Hamari khlai tongo. Hamari no nang yasa gai tongo. Be hamari bishingo nang belai khaksang jak tongkeba. Share khlai di. Comment section no. Nang busuk zora. Kaito ni blessing so. Tong thok jak khatong khazate alaida. Share khlai di. Chini kaito chuno belai ke hamzak. Haga hamzak mung bishingo chungtabung. Hamzak mung bishingo hamari bai nang kupulung. Belai khaksang jak tong thok jak. Haga nini tong thok mani kok. Khaksang mani kok. Share khlai di comment section no. Kabanga borok. Nuk shiteng. Nang je bless man mani. Hallelujah. Te nini testimony baike. Te kaitor bless ngmane akogrong nang share khlai mani baike. Kaitor ni mung kusu khalab jak shiteng. Amen. Hallelujah. Je mansak share khlai di tini norong ni testimony bo te lokorong ni thani bo tangi henmake Poitubai Bahaikhe Yapri Senai Poitu khlaio bohono haipano Yapri shawi manya Poitubai Bahaikhe Yapri Senai abono tuisung tini srenglainai. Hallelujah. Praise the Lord. Tangi mele Poitubai Yapri Senai rok mas messenger ya Poitubai Yapri Senai rok duk hoke khlai mogui tongnani nangya Poitubai Yapri Senai rok srapsani bagi phano. Hallelujah. Kirima sawi sundroma sawi tongnani nangya Poitubai Yapri Senai rok khlai ki sheo yapri khlaio tongote kaito ni mungno kusu khlaio aga tini kemo borok poito tongole hano Poitubai Yapri shawi manya a Poitubai Bahaikhe Yapri Senai abono tuyo sungtini srenglainai. Hallelujah. Aga chini takuk buku Kristo wo Christian hani tonglai rok bórom ni thani wo sung share khaira layana bo bahaino Poitubai Bahaikhe Yapri Senai saimai yangmani bagai message jagai phano tongkhana khlai khe bokrok ti saimai aphano ngi tongkhana saiman chitung bobo Bahaikhe Poitubai Yapri Senai share khlaira. Hallelujah. Praise the Lord. Padingka ke zora ka haman khaba kaito no hambaira laigira wana. Father, thank you. Nang khibiya ya kariya afa nang busuk se kaham nini hamzak ma condition kre nang belai hamzago aboni bagai nang phorongbulo nini phorongma abarang sagro phabe sojak nai kre hambaya fa khlai ke chubanai a Holy Spirit nang ani langmau chini langmau nang rohon mani ba. Thank you Holy Spirit. Khlai Jisu ni mongbai kafa ozorani thani yafa te dong thogo tini je nini kokno khna nai rokno nang hamari khlai kya. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hakenor ti arbang nable khlai ke kaito ni kokno srangna bagai late srang fro disturb tangthen aboni slai sekang na share khlai baidi sabo nini khasuk sani takuk nini khasuk sani buku nini mare kiching jati masak sabono share khlaina musung share khlaira di aboni yagulo Bible gana nadi shiring ka asuk di. Hallelujah. Khlai ke tini srang lainai sang kaito ni kokno. Amen. Chungnogo Poitubai Yapri Senai rok borong no kaito ni nukungni hakata Poitubai Bahaikhe Yapri Senai sungmung ke abosi Bahaikhe ang Poitubai Yapri Senai
Hallelujah. Naidi bukhugo poito belai klaisha naidi poito besik klaisha kaisa kok banya nang sawi mano poito bishas faith kaisa kok banya sawi mano belai klaisha phiaba o Poitubai Yapri Senai gabang borok tukjago abo simia o Poitubai Yapri sewi manyang itong mani bagay soitan phai kaplaing phayo message jago aboni bagay no faith poito bishas asuk kalaisa ko abono nijini baithangni klainana bagay te Poitubai Yapri Senai bagay tamu klainani nang. Hallelujah. Romans chapter 10 verse 17. Romans Rome 10:17. Tam sujak tong. So faith comes from hearing. Hallelujah. Poito bahake phai khanamani bisingtei. Optani nang kai to ni kok sikhanaya. Boroni poito phai nai. Optani kaisa sermon fano full ke sikhanaya. Boroni poito phai nai ninro. Hallelujah. Praise the Lord. Aboni bagino poito hunmani kok hai kaba ap poito kabang borong ni bagay belai kutuk. Sunday service ni tango kodoku ke bahake onghori phaiman abo sesai tokma borok di kaito ni kok khnana mo sungjagya fellowship jorakrei busy kese khnaya nang kaito ni kok hngke a kok ni khunju tei soso sopayo bkhao honke boroni poito phainai Poitubai Yapri Senai to abo ulni kok siko nini ro je lama tui poito phainani nango poito ni bagay nang jeno khnana nango abo nang khnaya. Hallelujah. Abon bagay no poito belai khna togo phiaba nang kaito ni kok khade khna nang zora nawi kaito ni kok khade khna a kaito ni kok ni bagay nang khade khabrung a kaito ni kok ni bagay nang khade kafra a kaito ni kok khnana ni bagay nang zora sode sanam sungmung kotorma kaito ni kok se khnama ni kerei a kotoma kaham khnana ni hakaba kaito ni kok line by line khnana ni bagay nini time se kerei hingke Poitubai Yapri Senai abo nang pogoi thangdi poito abo bazar man thogya not possible. Tirupurani gabang ma market tongo jasa market a phana thangdi nang poito no mangala poito paijang ya keji hisab buya liter hisab buya poito abo khnamani bisingti se phayo kaito ni kok khnamani bisingtei nang khade khana khonjo ka grekhe aing buire penglai khapu boro sabo belai khana tokja obokhe khonjo ka grek nglayo bolai lai khapu ayang khonjo ka grek a omok phonan bikse khari thangkapu ba khana tokja mani khonjo ka grek englang mani phiaba kaito ni ko kaito tam sawi dong. Ang tibu surprise na mani ketamo tini buini kong na tam sana ni kaito ro tong honai rok ni kong na sasiwana omok preacher hamya omok borok false teacher no optani wai shapana a borok ni message nang full likade khanaka gonta kaisani sermon a message nang gonta kaisana kade khanaka sungmung ka bose. Tini social media, YouTube ni Facebook ni kabang ma pastors rok ni kaham sermon tongo kaham kaito ni kok share khlai jak tongo share khlayo live of phayo khade khana nang zora nai kade khana ka wai sapano kaisa sermon pon nang full li kade khana ka khanaya optani ak beses tunin khana man zikri hingke poito borni phainai
nung poito segera hingga nung Bahaikhe Yapri Senai. Haleluya. Praise the Lord. Chini kaitor belaikhe kaham. Jeng keplaikhe Yapri Sewi mantheng aboni bagino bini kokno kupulung khe chini langmao already rekha. O love letter. Kede khenanen. Ang porimanya ichoke. Gabang ma kaitor ni kok sanai tongo. Kede khenanen. Hallelujah. Praise the Lord. Tomungno a keplai kaitor ni kok. Neng daily khenao hungke. Nini poito. Hallelujah. Gerei neng englak poito genang wngnai. A poito genang wngmani bagai. Nini Yapri Semabu Zuda wngnai. Amen. Tabung mobile, smartphone tongmani bagai besek selaika kaitor ni kok no khenanani. Neng koroksa America ni past ni message no khenai mano koroksa te kubun country wa phanangtheng India ni te kubun part of phanangtheng Tripura ni te kubun part of phanangtheng abahai kabangma social media tabuk tamo a kaplai kaitor ni kok no share khlai jago khade khenanen neng khade khena sadi khenaya hangke benefit kare kok khenayarok tamung bipodo kalayo kok khenayarok belaikhe no oroi poroi ongo a kaitor ni kok no neng khenaya wngmani bai neng besek bipodo klaino neng besek oroi poroi no tabu neng saimandi. Hallelujah. Sabuni bagino Poitubai Yapri Senai Bahaikhe Senai Bahaikhe Seaba ulnisiko piaba poito nindo to de tong poito sode sok paikha Bahaikhe ni singmar tabu kaitor ni kok khenamang se poito phayo neng khade khana nini zora tore tong kaitor ni kok ni bagai nukhungo bipot phaike kapsi koksi ha yang kaprao ayang kaprao rang sebayo kaprana renglana fruke problem je fru phayo o Himalaya was kaina nangna hake se hamnai aro poito kana ni bagai ready tong borro ara a hamyani yokna ni bagai piaba keplai khe tongna ni bagai kaitor ni kok khenana ni nango awno ke khonju kainya neng daily kaitor ni kok no khenao a kok ni bisigo tongo hungke neng besek keplai khe Yapri seimanno jesepone bipod kotor phaidi bipod phayani samani buya phainai but kaitor ni kok kupulung poito taja ni bagai a Poitubai khe neng Yapri sewi mannai. Hallelujah. Praise the Lord. Kisa suri gara dani bagai ang poito genang nani ni salai koma borono ang suri mani bai neng Bahaikhe poito genang nai khenamani bai se poito genang ngo neng kese khanaya kaitor ni kong no neng Bahaikhe poito genang nai ba te korokso suri mani bai. Hallelujah. Aboni bagino Zeborok kaitor ni kok ni bagai koinene engo khonju ko krek engo khnao bakhao chuo a borok no poito genang bo engo te keplai khe Yapri bo sewi mano. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Jishu Christ hatai sakao Kabang ma topik no tui, kabang ma poito tajang nani Yapri Senai abro no tui share khlai tongo. Sengabo Matthew chapter 5 ni simi sengnogo. Tangi himale loko asaka kabang ma Jishu Christo kethang tongfro hazar ho Baksaba made masano ha baksaba Jishu tam khlai nai gena baksaba Jishu bufru chaya khlai abono nai nani baksaba
soi soi kai to ni kong no khnana ni bagai dole how Jishu ni logi. One day as he saw the crowds gathering, Jesus went up on the mountainside and sat down himself. Matthew chapter 5 verse 1. Asake porok bangkha Jishu hatai sakao kawi matangka. Hallelujah. Hatai sakao kawi bára asukha. Te phrengna ni sengkha. Hallelujah. Gabang ma topic no te phrengna ni sengkha. Sengaro verse 3 ni sim porike sengno. Ayang pori thang ni gabang ma. Vigra borok hamsasa. Hallelujah. They have tamsa. God bless when you people mock you, persecute you. Jefron nono ti borok bengayo. Nono satok pitok kalayo nang hamsasa. Verse 11 no sujak tongabo. Oba haki gabang ma no ti phrengka. Be happy about it. Hallelujah. You are the salt of the earth. Nango sungsani chati se, som se. You are the light of the world. Mane Jishu Christo. Hallelujah. Chini shini mungno sngor ya phanani bagai phrengka. Nang kese khanayang ke nang ba ke saiman nai ba. Jishu tam salangka ba. Borong no bengai phanon ni shini mung kamaya tos tong thong di. Satok pitok khlai pano no problem tong thong di. Nang sungsani pohor se, nang sungsani chati se, nang sungsani som se, nang belai nangkok mani se. Nang kase khanaya abono hongke nang ni shini mung ba ke saiman nai. Hallelujah. Praise the Lord. Oba hakino gabang mana tu phrengzaka. Don't worry about tomorrow. Tawana di khanani bagai. Phrengka ahatai sakao Jishu Christo. For tomorrow will bring its own worries. Khanani khanangana. Tawana di khanani bagai. Phrengka borong no tui. Nang optani khunjur ke kreke kese khanaya akog rong no nang serious yang ke biang ni poito ni no fainai yang le Kristo wo hni go shui tongo wana zakungnai sabong ke a borok no yang le Kristan hni go shui tongo kiri zakungnai sabo a borok no pusuja sabo a borok no samung saya saboni a borok ni no oroi poroi sabo a borok no yang le tam hni go shui tong ang Kristan se Kristan ni goshina to khlai no nang kai to ni kong no khade khana khana we akong no nang kupulung ke so de su ni bakhawo abose. Hallelujah. Praise the Lord. Ambangai thangnayo bike salok to tei resabui mane compose khlai resabui belai khushi tong thogoi ma tabo o bars no tei do jedini je engana haiko je sali je engana tangi wana nani khanani bagai khanani khana engana. Hallelujah. Praise the Lord. So okogrok je frun nang bakhaw theoina nai okogrok bai je frun nang yapri senai. Hallelujah. Verse 34 sujak tongabo. Matthew chapter 6 verse 34. Matthew chapter 6 verse 34 kong sujak tong don't worry about tomorrow tawana di khanani bagai khanani khana engana. Hallelujah. Wherever your treasure is, there is a desire, your heart will also be in his house. Nini, mane zezagao chini sompoti tongaro no chini bukha. Matthew chapter 6 verse 21 no poroitomo. Wherever your treasure is, jezaga nini sompoti tongnai, azaga nini bukhangnai. Nga kai to ni kong no nang je pro sompoti engjak nai ajaga ni bukhang lag diba. Hallelujah. Tini sungsani gabang mana borong important engjago tangjak di hinmani buya but aboni slai gabang kai to ni kong no nang important da engjak je jaga wo
সম্পত্তি दङ आरोनो बरकनि बोखा nini सम्पत्ति बबनो जागै दं नों Verse 21 Matthew chapter 6 verse 21 जे जागाव सम्पत्ति दङ आरोनो बरकनि बोखा नों बबनो सम्पत्ति जाग सोंमुं कतरमा तमुंनो काइतोनि कगनो सम्पत्ति जाबो के आ कगनो खोनानानि बागै मां निनि बोखा ओइ ओंनाय आ बोखा आयन फासिं मां थांनाय फेल'शिपो बेबाक सामुं याकारै नों आसुगैनाय सार्भिस दङ तिनि बेबाक सामुं हमुं याकारै नों आसुगैनाय तिनि लाइफ दङ काइतोनि कगनि बागै बेबाक सामुं हमुं याकारै नों आसुगनाय ताङै नों तमुंनो काइतोनि कगनो निनि सम्पत्ति हनै नों गसिवै नावो हंके अब काइतोर मानि हनै नों गसिवै नावो हंके नों बोखा आयं फासिंनो रहरनाय फियाबा तमुनो सम्पत्ति तेक्को बन्नो अंजागो हंकेबा आयं फाइसिंगोन बोखा थांनाय फेल'शिपो आने सामुं दङ तिनि पाइलाय बिजि सानडे सार्भिस आं पाइलाया बिजि साइमान सिदि आ बर'नि बागै काइतोनि कग सम्पत्तिया हालेलुया प्रेज द लर्ड काइतो kaham बिनि खायरकमा हामजाकमा कुबै कुबैनो पाइफ्लाया बेलाइके हामजागो बसुनो Maybe kaitoni kok kurui ngai manu nin thaneo tabu but asuk simi phano saimandi kaito nono hamjago nang hamanai tongmani kaitoni hamari nang samung sai tongmani kaitoni hamari nang kathang kok sawima tongmani kaitoni hamari abu simpan saimandi ketabu abu suk jora saiman ka hangkeba a kaitoni jaris nang tini bebak hangkeba tabu kaitoni kok busukni ni bagi important abono साइमान सिदि Poitubai Bahaikhe Yapri Senai सोंमुंले खोनातगो ते बर आन्सार नायतगो आन्सार तिनि अबनो सराय सराय निनि खुनजु काइतोनि कगनि बागै एंना नांनाय काइतोनि कगनो नों सम्पत्ति एंजागना नांनाय जेफ्रु सम्पत्ति एंजागनाय निनि बोखा आयं फासिंगो थांनाय ते काइतोनि कगनो मां नों कुपलुंके खोनामानि बागै गप्लायखे नों याप्रिबो सेवै मानसिनाय आमेन हालेलुया Tini oro je regular life tongnai regular Bible study o manjaknai ro o borong no tomung no asugri sengka hangke tangi neng tong thogasek kaisano sanai are kaito nang saiman kha a kaito ni kogo ang tongo a kog bai ang yapri sewo a kog tongma bai poito kupulung a poito tongma bai ang messenger lia ang kaplai si o kogno no sanai hallelujah praise the Lord tangai because kaitoni kok khunmani abo maybe kamna boroni bagai belai helengsa belai khlaisa belai erengjangi mano but kaitoni kok khunmani abo mungsa ba mane compare khlai manya abo kathang daily no sungno tam khlai henke khapang serang ro Bahaikhe Yapri Senai hallelujah praise the Lord Naidi asuk Jisu Kristo kebang ma kok saka kebang ma boron na singlaijak bopro samung masano ba tema engno wana ma singsa samung aborong no na singlaijak hazar borok adino Jisu Kristo o kebang ma kok rono phorongmani salo phiaba khoroksa susu belai khunju kekrekhe akaitoni kok no khnajak adino abo bo holong beserokhe asukjak holong besora asukjak belai khunju kekrek kebangma kok phorongkha adino Jisu Kristo khnani bagi tawanani borok ni bokha byang phasingo je jaga सम्पत्ति tongo ayangono Buinono satok pitok klaiban ta kiridi ang nono hamjago nang sengsani pohor se sengsani sati se mane kebang ma kongno tui kebang ma topic no tui phorongka hazar borok siring melangla salaijak
फेबा आसो गोबां माने बिसिंगो खरकसानि खुनजु बेबाक कगनो खोनावै दंगो दे बखाव सुवै दंगो साबो आबो Matthew chapter 8 no khulok di Matthew chapter 8 large crowd followed Jesus as he came down the mountainside. Hallelujah. Je borong thani kai to ni ko kupulung aro kai to tongo baithang Jesus Christ bini ingi samung khlayo nini thani tomuno kai to ni ko tongo hongke akop nini ingi samung khlai nai akop nono excellent level telang nai. Praise the Lord. Large crowd followed Jesus ni so puilang katamo borok gobang mani bagi Jesus Christ hatai sakao kasaka Ora ketamo Yesus Kristus hatai ni ongkhori phaikya gabangma borok bonorok tharoi phailaikia tangai asumsa Yesus Kristus basaka phungsake te hatai ni ongkhori phaikya borok wanama singsa sajaka tamu Yesus Kristus sungno khibi thangi tongkhasala biang thangi tongnai nai utung gabangma borok bini uklok phailaikia phiaba Yesus Kristus kebono information rilia direct phungsaka basaka ongkhori phaikya. Hallelujah. Praise the Lord. Suddenly a man with leprosy approached him and knelt before him. Nainem ba Jesus sabuni bagai salokhe hatai ni ongkhori phaikya hanmale kusto rog manjak ha leprosy kusto rog manjak luko basijak luko mukhang phunugui manya luko bai basijak belai kheno bahan kakjak sokjak monamjak ha ribai khapumjak a kusto rog ni thaniwo Jesus Christ hatai ni ongkhori phaikya Jesus Christ chalok ki himi phaikya hazar borok no yakari kai phaikya khoroksa susuk ni bagai a khoroksa susuk sabo leprosy rog manjak a kusto rog a bahan kakjak a borok ni bagai Jesus Christ hatai ni ongkhori phaikya. Hallelujah. Hazar Jishuni kogno khananai tongnai mani but khunjo kukruk sabo kuk khani nai mani ba a kusto rog manjak bini bagai Jesus Christ ongkhori phaikya hatai sakani. Hallelujah. Praise the Lord. Je kusto rog manjak no borok nasler jago abu simia bo nog ni ongkhori manya luko mokhang phunugui manya bo tomung no mokhang phunuke bo holong kitari bthar jaknai tangi mala a kusto rog ungka solonai jat rog aba hai rogi rog no nok alka tangi je ma tono bo phatar ma ongkhoriya bin permission krei ba sijak bo Christian obab krei tirpura hastewo but nini thaniwo kaitoni ko kupulung hangke nini bagai Jesus Christ gobang samung klainai nini bagai bo yapri senai. Hallelujah. Ajaga borok obab tongma hataya dino gobang ma ba Jesus Christ sabuni bagai ongkhori phaikya akusto rogi manjak ni bagai nengbo tomung no khonjo kekre kaitoni kogo a kogo no tongwa kogbanya yapri sewongke nini bagai alaida protection bebak nang marok kupulung kaito nini ngi samung klainai because neng kaitoro kaitoni kogo kupulung wngmani bagai. Amen. Hallelujah. Hazar borok Jisu kebono pataroliya a khoroksani bagai ongkhori phaikya tamani saka Jesus rich. Okay. A borok yakung yapango kalaika teitam saka Lord. The man say, if you are willing, you can heal me and make me clean. Subrai, nung musun kano tabung no hamrowi mano. Nung logi na hamri mano. Amen. Wow. Je kusto rok hamna ni kuno chance krai. Bahan sokte na mathiyo. A kusto rok manjak borok bo bahake saiman khana Jisu hamri mano. Biang ni bin thani poitu phaikya. Ha?
tang hin male asuk gabang ma kok samano bok khunju keke khnaka gabang ma borok khnaya phono bok khnaka a khnamani ba asike kaitoni kok kupulung wngkha Jisu Kristo jepro bini bwskango botam saka nang muchungkhe ano tabung no hamrei mano subrai. Hallelujah. Praise the Lord. Tini problem. How problem phaya man ye phainai tongui tongkhani no problem tabuk. Thaising ko ekjon prayer request khlai kya. Khnadi tako khnadi puku. Nini bemar phanangi tongkhana samung saya phanangi tongkhana problem phon klai tongkhana phiaba okusto rugmanjak bini sugle problem yana. Okusto rugmanjak somas ni tikhai rajak. Thaisira hini naisingui tongubo bini bahan kagai thangbai kya sogui tongbai kya. Bini sugle ni problem yana. Okusto rugmanjak tam saka sabuni thani saka Jisuni thani saka nang ano tabuk no hamrei di mano. Nang ano tabuk no serai khlai di mano ang poito khlayu subrai. Nang le sabuni thani request khlai tong. Brother Arvin ni thani oda na khoroksa sung ni thani o. Nini sajak nai Kristo ni thani sung na nangnai. A sanani bagai pan nang boro ni manai bini kok no nang khunjo kakreke khanana ni nangnai. Jefro nang kaito ni kong lo khunjo kakreke khanawo Kevni thani nang request khanya nangya. Kevni thani thangi nang khorok bomina nangya. Kristo enough, Jisu enough. Bini kogo kupulung ni bagai nini poito level abahai nang nai nang yang mungsa lamao nang pergalak nang Jisu ni thani no phainai bini kog no khananai bini thani no asanai te bini thani no a solution bahai no nang receive klainai. Amen. Tam saka subrai nang musung ke tabung nana hamri mano. Bukebe no saliable, kebe ni thani botangya. Jisu Kristo baitang bini thani paikya. Hallelujah. Tebo sakatam nei nang tabung nana hamrei manu subrai. A Jisu ba tabung nang mai baksa no ble. Kaitor sungsana suke hamzaka. Bini shongdari sajla Jisu Kristo no o sungsara rohorka. Rohor nai hini sayable rohorka. Jisu Kristo ba tabuk o sengsaro no ble. Hallelujah. Bosak angi paimani. A bosago nini ngi thekya thangai basaka pholangai tabuk nini thaniyo ble. Hallelujah. Ngi Jisu tam saka. I'm willing. He said, be healed. Ang muchung no na hamrani hamsidi. Be healed. Be healed. Be healed. Hallelujah. Hamsidi. Ang musung no na hamrenani. Logi do serai sha. Wow. Praise the Lord. Jisu Kristo declare khlai kan nini langma wo. Be healed hamdi khnai. Nang hamka. Poito khlai di. Oron ai tong nai rong ni bisingo maybe mungsasek disease tong na okusto rok ngmani hai. Saimani nang tabuk nini bemar bahai no Jisu Kristo tam saka hamka hani saka healed. You are already healed. Hamka sadi nengbo ang hamka ani Jisu ana hamreka ang hamka ani Jisu ana hamreka ang hamka ani Jisu ana hamreka. Amen. Sadi nang poito khlai jabla Jisu no akog nini thani kupulung khanabla khunjote habai bkhawo poito tabuk sok pai kanable horsung khanable Sadik ang hamka ani Jisu ana hamreka. Hallelujah. Samung saya dangi tong sadik tabuk no. Samung saka ani Jisu samung no sare rekha. Lama mutubjak dangi tong kha sadi tabuk no. Ani Jisu lama phyogi rekha. Phyokjaka sadi. Amen. Hallelujah. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. A Jisu ni kaplai mungmai sasidik hamka. Lama phyokjaka samungsaka. Amen. Praise the Lord. Sadi takuk bikon khnadi kaham ke. Hallelujah. Praise the Lord. Nini mom ni bagai nang request khlai tong but ang oboso sana muchungo nang khunju seke kerek angdi help ang nono khlai ri manya ke khoroksani khomota kre oro nono help khlainani
help khlainai sa a Kristo ni kok no khnadi te a help no receive khlai di a healing no receive khlai di a problem ni solution no receive khlai di nini question ni answer no receive khlai di amen hallelujah konjo kkragni saimande nini ama hamka Jesus Kristo o leprosy no declare khlai mani hai hamdik a borokbo yes nung hamri mano ang hamka logo logino sadik nungbo ani ama hamka Jesus ni kesabe hamka nina amano thangai saidi ama nung hamka Jesus no na hamrkani thangai saidi hallelujah praise the Lord faith nung se ma klainai poito nung se ma klainai ang mai sakhe ang no ok pungnai nung mai sakhe nung ok pungnai poito nung khlai ke nung no wana ma singsa nugnai ang poito khlai ma bai ang wana ma singsa nugui tongo ang kai to ni blessing so a kai to ni hamari wo nung poito khlai ke nung bo receive khlai ne a wana ma singsa nung bo receive khlai ne a healing no nung bo receive khlai ne a blessings no nung poito khade khlai a bosi ang poito khlai ma bai le ni benefit ang nani krai ang poito khlai ma bai ani benefit ngai nung poito khlai ma bai nung benefit ngai hallelujah praise the Lord kaidor suna hamzago beglaiwi hamzago asake hamzago mungsabai yes mungsabai pano sujakna kriya hamjak mungno but borok rok se a hamjak mungno yasak phaina rengya a hamjak mung bisingo khobjak phaina ni rengya hallelujah praise the Lord nung yapri senai bagi tiar dabusi nung saide manka Jesus Kristo bini thaniwo bebak solution tongo answer tongo healing tongo nung saide manka sadi yapri shesi dingke yapri senai bagi tamnang poito nango khana sidi hingke kaito ni kokno tangi henmale kaito ni kok khanamang se poito phayo khana sidi poito wo kupulung sidi yapri shesi di nini healing no receive khlai sidi nini joto kaidor hatchokna hani heavenly blessings Kristo tui nini ani langma romani abono receive khlai sidi hallelujah wow haha praise the Lord जों गोबां मा काइतनिखौ खोनालायो बाइबल परि माबाय जों बुजिलायो दे खरकसा मेसेज र माबाय जों बुजिलायो हालेलुया हाइफानो याप्रि शेया हंगता मुंनाय नों प्रॉब्लेमो कलायनाय हालेलुया केसेन हुनजाकनाय नों 100 मिटार खाबरुमना बागै लाइनो बासायखा आगि लाइनो गरै दंमानि दाबो 100 मिटार बो जतो बरक थाङै मा बासायाब्ले जे सिलेक ओंनाय रक बनो आलाइनो मा बासावो नों जिसु ख्रिस्ट तै सिलेक ओंखा नों जिसु ख्रिस्ट तै 100 मिटार खाबरुमनानि बागै सिलेक ओंखा हालेलुया दाबो सिलेक ओंखा लाइनो बासा फायका हुइसाल के तामजाखा नों निलार के बासाय तंनाय ना खाब्रमनाय दंनाय सिरिं सिरिं बासाय तंनाय रक तामुंनाय केसेन बुतवा आबाहायके साजाकनाय खाब्रमनाय रक तामुंनाय गप्लायंनाय प्राइज रिसीव खालायनाय हालेलुया जिसु ख्रिस्टनो सिनिया बाहाया नों सिनिखा माने ताम लाइनो सक पाइखा हालेलुया tabuk tamno khana nangnai a huchal prr ke sup ke khana ke bortam ya prishewo nang bahai ne kai to ni kong no khana di te ya prishedi nini bagi blessings nini bagi hamari nini bagi shokat kaham ke buji di 100 meter khabrumna ni bagi ba chance nango chance maya sak jora silek ingya sak jora bo 100 meter khabrumna bagi basawi manya जेफ्रो सिलेक ओंग आफ्रो 100 मिटार खाब्रना बागै लाइन मा बासा फायो नों आं बहायनो आ लाइन बासा फायनानि बागै जुग्ग तंमानिया जिसु ख्रिस्ट तै लाइन सक पाइखा आ खाब्रनानि बागै लाइन सक पाइखा
tabo khabrum nai rok bufroma khabrum prat khijapru huisal pungo afroma khabrumo tabo kaitoni kok khana kangke nang bahaina khabrumoi mansi nai hallelujah huisal time sakjora khabrumoi manja kaitoni kok gri sakjora kaitoni kok gri rok borok khabrumoi manja Poito tongo, poito kena kelayo, tapi bukan kelai sinai. Ini hendak kubang borok, kubing ya poito nabo. Poito genang rakun dina ama hake kengai kok da sana. Poito genang rok aba haya. Abaro bosor, risuma tagyak berinya nasi ginai. Poito genang rok lasiu buhinya, kiriu buhinya. Poito genang rok betharzang rok bukiria. Poito genang rok luko tamu sana abo wansugya aberei abaro bosori suma thagya menam lasima singsa luko ongkhor keno holong khitaris bathar jaknai aberei poito sabono khlai Jisu Kristo no khlayo aboni bagai tamu kha ongkhor ka হাজার boro besar basar kon mote ke thangka luko tamu sana wansuglia Jisuni dolai busuk thangi romoikha tamungkha 12 বছর নিজে বিনি প্রবলেম লগি no solve angkha tangai bo Jisu hamriman abno khanaka saimanka poito khlaika a poito bono nog asugri tonlia bo nogni ongkhori phaika loko tamu sa tam hun tamwansu abno bokiar khailia bini suja dur borokha Jisuni phasingo khabrumka Jisuni dolai busuk romoikha logi no hamoi thangka amen. Wow! Praise the Lord. Huisal prat kerisrusa kabrum ya kaitoni kok khanaka poito sokpaika nang saiman katabuk solution Jisu kaitorse haipano se nang kase kabrum ya aro hongke biangni blessings ni no sokpainai boroni sokani no sokpainai kun dina 100 meter ro kabrum na bagi chance mama bai select ma bai sokat ma de manno ba kabrum na nangnai Abara bosor risuma thagya beri khabrum kha bini sokar ro receive khlaika je problem 12 bosor ni logi no solve kha wow hallelujah praise the Lord kaito kaham bini khairok ma hamjak ma pai flaya laika hamjak go bosunno Abraham nogni ongkhori phayangke ashuk bosong kotor tini nukjagla khamu hallelujah Praise the Lord, kaito kaham. Belai ke hamza bocini kaito. Asik ke hamza bosuno. Bebak lama khlai reka. Neng se hinna da ringyangi tongka. Ringyangi tongka ba Simon sidi. Poitubai Bahaikhe Yapri Senai. Ke poito Bahaikhe phai abo Simon sidi. Kaito ni kok khanama. Khana ble poito phai kenable Simon khanable buji khanable Tabuk bujiu honi simi sok asuita tongli Yapri shedi. Hallelujah. Praise the Lord. Samung saya no poito klainai akong saya samung sakha ni sau. Hamliye poito klainai abahai ni saya hamka ni sau. Pusugliye poito klainai kundiro pusug ni saya pusug zak ni sau. Hallelujah. Poito klainai kiriwo ni saya ani Jisuan logi tongo sundruwo abhai hini poito genang saya ani Jisuan logi tongo kiriya sundruya amen odeng na sido abhai rok poito genang roni kok yabo engkha engkha poito genang rok kok khobosi poito genang rok obahage Yapri seu Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Moses bo nung hai ang hai sadaron borok ble. Ha? But poito sabuni thani khlai bo kaiton thani o. Ang khlai ma bagay no la thakong sa tongo. Ala thakong sa bai a samudro kotor ma bo thang kerkha. By faith poitubai bagne ngi thanga samudro lama ngi ong khori phai poito tongma bagay bo ama hai khlai man nable
kaidor khlai man honi saima bangin bo by faith go sikhnable poito to de tongnin thani obose do you have faith poito tomono tongo hunke bahake yapri senai bo nang tabuk saimandi poito grei hunke ba kaidor ni kogno khnadi poito sok painai tongo hunke ba use bahake klainai abono bo saiman sidi hallelujah daily kaito nin logi tongo kaito no haksal nita wan subdi kaito no haksal nita wan subdi gama boro ba haken feel klayo omo kisa serious matter kisa kaham ko suri gra de ni so agi ke tamsla kisa strong ke suri de ni so ba agi ke tamo ba ke suri agi ke kaito khnai ja ke ready kisa khorang kotor ke la ni so kaito ni haksal manya abo khorang sirigi surima bai kaitor khananai serek surima bai kaitor khananai bahaya poito gnang rongni suri manose kaitor khanao hallelujah by faith poito gnang rongni kokse oro heart ke suri jangnai sop ke suri jangnai sirigi suri jangnai rokoi suri jangnai bolobu suri jangnai asuk basai suri jangnai hordi boro suri jangnai hene kre do you have faith poito tode tongsadi poito tomuno tongke anytime suri di hallelujah sirigi phano khorang serek phano kaitor poito gnang surine rokni khorang no khnao te abo haino ongo hallelujah praise the lord te busuk sanani ala maga busuk sarai जों John chapter 15 khurok laike sengnogo hallelujah praise the lord if you remain in me niso and my words remain in you. Nung Jisoo no tong hongke, te bini kong nini Bishung no tong hongke sa sashidi. Awu siring na bonanya, sop bong na nanya, sadi sini sao. Bahaike sana musung sadi. Nung Jisoo tong na ble, bini kong nini Bishung tong na ble sadi. Tamni sa, awu hayrong ni bagay. You may ask for anything you want. Nung tamo nang sandi. And it will be granted. Awu nini ngi thang na hini sao. Wow, haha, praise the Lord. Am bagino prayer kisa marke suri gradi, kisa bolowi suri gradi, yasku sungi suri gradi, asuk basai suri gradi, hordi boro suri gradi, ha? How padap sa klai suri gradi hini kre. Nung Jisoo da sadi. Bini kong ni Bishung to tong sadi. Tomung no nung Jisoo te bini kong nung tong ke nung tamu sanam musung sandi. Sorry, nini na nangmarang nung sandi. Amo nini ngi thangnai ame nung just declare simis khlai dini samung sakha ya kolom krikha kharka kolom bemar krikha kharka bemar bigra krikha kharka bigra thuimung krikha kharka thuimung hallelujah sadi by faith poito basi sadi din thani poito tore tong abusi praise the Lord kemen testimony to retong by faith ani samung obahike sakha ani kaitor obahike sarkha khorachas testimony rena ramuchung hallelujah kebo baita message jakdi kebo baita bota thokoi jakdi amok phona baita kereng de sanai bela kema boro tam dorkar sala ne orbin bai kereng nani ang norong na tabu sanai tam dorkar noro Bible oro brother Orbin khorasa phayana bo bai kereng di dhani saba Kristo bai kereng di bini kogo kupulung di you are supernatural powerful ke boro bai kereng na nanya but khnadi khoroksa suk phrangnai kaham phurungmanok khnadi Bible kongno sukru bai sawi khnar manok khnadi khnamang sini nok poito phainai poito phaike sunung yapri shawi manai amen kebro neglect khlaidi kabama good preacher tongo tirpra hastyo bo tongo tirpra phataro bo tongo jotoni nkhana di poito kupulung di yapri shedi but kebno tarak thadi rakharma ka jishono rakhadi kebno ta sadi kristo wa asadi bórom asana ta thangni nang kaitor simisi nono supongeri manai but bórom tangai bórom bai tang halong narangnai gobang bórom bising de kaitor phorongbo hallelujah explain khlayo
खोनादी सोरोंदी पयतो गोबांदी याप्रि सेदी काइतोनि मुंनो कुसु खलायदी आमेन हालेलुया के बायता थकाय जागदी बायता क्रोंदी बाय हायतांदी ताखना जाते रंनो हालेलुया जतन रेस्पेक्ट दी जतन बरम खलायदी फोकास ख्रिस्ट वंदी याप्रि सेदी कप्लायखे काइतो सुनो बेलायखे हामजागो बचुनो खिबिया बचुनो याकारिया आमेन गोबां मा साजागनाय दङ बेलाय सावै पाइखांगे बा बुजिस्लाबै मान्यांनाय बा जे खोनामा रकनो खाखलायो दिनैनि सिमि नोंते केबनो आनि बागै किसा प्रे खागेर दे आबा हायरकनि फाइगला दिनैनि सिमि के नों काइतोनि कंग्लस खोनानाय पयतो गोनांनाय याप्रि सेनाय कप्लायनो नों बायथोनि खलायनानाय अबाहायसि नों दिनैनि सिमि सिनाय आमेन फादिंगे काइतोनो पालके जों हामबाय लायानो कप्लाय बिनि कगनि बागै आमेन फादर थैंक यू सो मच नों दिनै ब्लेस खालायके दिनै कप्लाय कगबाय पयतोबाय बाहाके याप्रि सेनाय आबो नों दिनै फोरोंखा दिनै कग खोनामांसो पयतो फायो हालेलुया पयतो गोनां रखो सिरिं सिरिंके तंगे याप्रि सेव कप्लायनो बायथोनि खलायनाव दिनैनि मुंनो कुसु खलाय थैंक यू फादर निन कप्लाय कगनि बागै जिसु नुबाय का फादर हामबाय याफा आमेन आमेन प्रेज द लॉर्ड केबनि अबाहाय बेमार ngै तंखा बाय फेथ पालखे फायदि रोखलाय लायानो देया काहामनो गयसे लायानो अबाहाय केबनि तो तंग रिक्वेस्ट आं अबाहाय कुलुमो क्लाय तंखा फेबां पयतो क्लायो आं हामका फारि पालखे आ कुलुमनो रोखलाय लायानो आबखां खोना तंजागो आन बागै किसे सुरि गरा दे आ केंगाय जागनो गां खोना तंजागिया तांगे माले पयतो निकक बसावो कबो केंगाय उखै मोसांगियाब्ला ना पयतो क्लायगो तामा यस कुलुम बखर कुतुं फानङै मानो बाताम सारा नांनाय फादि पालखे रोखलाय लेनो कुलुम न जिसुनि कप्लाय मुंबाय आं पयतो क्लायो आं हामका आबखो खोना तंगो आने भाई प्रॉब्लम गई तंगा आं साइमनो प्रॉब्लम याबो आं अगेनो प्रॉब्लम सॉल्व संका ख्रिस्ट तै फादि पालखे आ सॉल्यूशन न गशी लायानो आबो खोना तंगो हालेलुया तो तम केबो खरकसासो मुंसासो नति रिक्वेस्ट फानो बाय फेथ रिक्वेस्ट पयतो गोनां रिक्वेस्ट माने कप्लायनो गशी लायमानि काहामनो गशी लायमानि रिक्वेस्ट हालेलुया यस ताकुक बयार आनि खरकसा बायनि काइतोर मानजाक फानो बिनि बहगो पाथर आबनि बागै ताकुक बयार जों आ पाथरनो रोखलाय लायसिनाय नों एग्रि खालायनोब्ला सादि जिसुनि कप्लाय मुंबाय हलं करिखा पाथर करिखा सादि अंखदिक कप्लाय जिसुनि मुंबाय गेट आउट अंखदिक करिखा पयतो खालायनोब्ला नों करिखा नै सेम फेथ बेकेनि बायनो थाङै साइदि अकंनो साइदि पाथर करिखा जिसुनि कप्लाय मुंबाय पाथर करिखा निनि अरनि अंखरि थांकायगिनो साइदि बट ब पयतो खलायना नांनाय ते बब गोशना नांनाय हायके आप हलं असंखर का फलत साके करिखा ब एग्री खलाय नांनाय जों एग्री खलायके बब एग्री खलाय नांनाय जेफ्रा एग्रीमेंट यस थिगो अब हाय नों सेनाय हलं करिखा पाथर करिखा आमेन प्रेज द लॉर्ड आनि साजक चामाथै लुमै तंगो हामका नि सासिदि जिसुनि कप्लाय मुंबाय हामका कुलुम करिखा बाय फेथ पयतोबाय निनचरायनि बखरग याग्रदि तै सादि जिसुनि कप्लाय मुंबाय खां गसिओ कुलुम नंगंखदिक जिसुनि कसाबायके आनि चराय हामजाकसे हामसुखा आमेन गसि देव बाहायके प्रेज द लॉर्ड थैंक यू सो मच फादर फॉर एवरीथिंग और लाइव करंगजा खरकसा नि साकाओ निनि थै कथानो सार्साओ आ लाइक द ब्लेसिंग्स आनिनि पाइफ्लाय हामजाकमा आबनि बागै ननो हामबाय दे लॉर्ड आबनां डिक्लेयर खालायो कप्लाय निनि मुंबायके बरंनि साकाओ आमेन आमेन थैंक यू लॉर्ड मुथुब जाकलामा फियक जाका कलम करिखा बेमार करिखा थैंक यू लॉर्ड बिग्रा करिखा गनां आलायता काहाम नों कुप्लुं खालायबानि बागै थैंक यू लॉर्ड आमेन आमेन ताकुक सन्जीव त्रिपुरा निनि नुखुं बेलाय हामसाजाक नुखुं हामारि गनां नुखुं ख्रिस्ट से निनि नुखुंनि बुग्रा
bokrok poitu khlai di tei sasi di nungse bokrok ang yani nukungo tong ke subrai ani bial kerekha ni sadi amen takok joel ani bai baroti ni bage kisa suri gradi tam problem to saiman liya phiaba angobono sanamu chungo nini bai baroti hakaba bukhok baroti kaham excellent comply jishuni mungma ke declare khayo ham sukha amen thank you lord thank you oh hallelujah oh shakatala ribalara bakarabas tekiri oh shabaraba shakatala rimakanda baraba karabas tekiri thank you lord for the protection amen amen hallelujah praise the lord kaito kaham bini khairokma hamjakma by flya amen amen moni kumar jesus no poito khlaima bai ani bakha ni hamya wngma hamsuka amen yes hamsuka taku moni kumar hamsuka yes jishuni kaplai mong ba ke declare khlai hamsuka sadi sing jo to na declare khaile ne mangke bono mention khlai taku moni kumar na sadi hamsuka amen hayung kaplai tripuri ani charai bai buma kusuk tongmani hamka jishuni kaplai mong hamka jishuni kasabai hamka praise the lord taku reno ani charai ni mokhang bothrai thai kisa suregradi bumung simon ni mokhang yagradi te jishuni kaplai mong ba ke sadi hamka bothrai kerekha amen thank you lord nang bothrai kerei khlai mani bagai goshu nin thibe katharangka te nini bahan sekak jamai hamsuka subrai amen amen hallelujah praise the lord thank you lord nang takhuk simon no hamro sugei mani bagai hamsuka amen amen hallelujah praise the lord tebo kebo di testimony bonorok obishingo share khlai mano tomon healing i tongka obahai problem ui tongmani kaitoni ko khnana ni salai sekang batabo kaitoni ko kupulung mani bai bemar krikha okay obah ke kaitona no bless klaika tomung tongo ke share klai di kaitoni mungno kusu klai di phaidi sini duty kaitoni mungno glorify khainani si sengon jaga sakni musung tui sak motok tui tongna bagiya kaitoni mungno kusu khlaina bagise ani sagobo sathogya jaga ongkha boni bagai okay takuk surjon nogo takuk tabuk surlayana ang surjo nogo tabuk hallelujah praise the lord okay bokok asarna tei takuk surjo saimandi norok nukhungni tam problem abono sungna muchunya te kuno interest krei phiaba abono sanai problem kreikha te jesek pano secret jaga panangtheng kaitor heal klaika hamreka problem ni yokha solve pangka jishuni kaplai mongbai amen amen hallelujah takuk jiten nini family o problem krikha nang agree da khlaisa di problem krikha nga sadi jishuni kaplai mongbai problem krikha sadi shaitan get out sadi jishuni kaplai mongbai shaitan get out sadi te obobo jishu se ani nukuni bokrok bugra kaham se hamsa jakse problem krei nukungse amen praise the lord ani amani buku kisah hamya tongmani kisah suryari dara okay nini amani buku hamka hamsuka goshidi hamka amen hamka hamsuka praise the lord buku ambika darani bagu suridi mai sakeno bohok sawo gas ni medicine safana hamya jishu medicine sasidi hallelujah te tinini simi sadi jishu ni kasabai hamka gas krikha nini bohogo yagro dite sadi gastric onkhodi apply jishu ni mongmai gastric get out and healed right now thank you lord for the healing bokuk ambika tanas tam sana musung sadi time to time sadi te kai tana hambari di nini ro gastric krikha praise the lord takuk ozoi kai to lobjate ani bagai suri jadi kaklabo tumor hamnani bagai pol full dangka pol danga saimalia full nang saimandi kai to hamraka tumor krika kaplai jishur mai declare play tumor get out and healed right now the complete healing in Jesus name amen thank you lord for the complete healing thank you lord thank you father thank you amen amen
takuk jiten tong thok di kaito bless khlai kya okay risha dara ani khunju o bothrai kotor ma waisa operation khlai jaka tabuk taisa ngi phaijau ka dara nung poitore khlai sadi nini a khunju ni bothrai kotor ma abo jisuni ke sabai hamka hnai poito khlaio hungke nung kosisidi sadi jisuni ke sabai ang hamka hamsukha hambai kaitor nana hamrama bagai amen hallelujah praise the lord kerikha khunju o je bothrai tongmani abo kerikha takuk bijoy kaidon belai hambai tamni henke salbrum no naikuli tongmani bagai yes praise the lord buku haku jamatia kokhna uite bo poito krak ngi manu amen amen hallelujah praise the lord ani logi song tabuk okay takuk reno 6 month kaka cherai weight kom risk so tongo play suri jadi rekharani risk nita sasidi cherai nang busnamia ang busnamia ni logi song busnamia sabo kaito sunamu amen so nini serainya nini seraipan kebang hamzak nai sabo kaito so poito klaidi risk gerei hini sadi cerai belai healthy si jisuni keplai mung makang declare khai cerai belai healthy te kaham amen thank you father kaham ke achai ne o cerai tang male neng yak beraka neng bless klaika neng hamari klaika te healthy klaika amen bukung merilin hallelujah bukung merile ang belai tong togo tini kaito ni ko khnawi poido o teibo kaito ni thani krak ango amen 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 kaito lobjak thang takuk sanji ani yak sawo kisa suri nini yak sama krika takuk sanji poido klaidi sadi jisuni ke sabai hamsukha takuk boyar jisuno hambai layane ani bachui khoroksa charai normal ke achaima bai kaitono suri tongmani bisingte hallelujah praise the lord yes christo impossible honei krei possible simisi problem honei krei solution simisi takuk people yes the people jisuni ke sabai ani mungsa bemar hamya krika amen takuk bukung maya jamatia ani bagai bo khlai jisuni klainai boroni simi yakung zora rewai mani jisuni keplai mumbai hamsuka amen bukung maya jamatia nini deherom mungsa problem kare nang poitor khlai abosi jisuni ke sabai ke already hamjakse thank you father for the healing I declare complete healing right now te tektori tongai falhamia kutulik bukung maya jamatia nu sakni and healed right now thank you lord thank you lord chini uncle chini motha no tuidolai bini sak belai na saya bini bal kisa suri jade bumuk tamutu nung salia piaba angopono declare klayo sak saya gereja jisuni ke sabai hamka amen thank you lord father thank you for the healing kothor deborma ani yakungo kola hamsuka jisuni mumbai praise the lord hallelujah taku jiten darani family bagi kisa suri jadi family belai ka hamse jisuni keplai mumbai ke yes sang boshu declare klayo taku jiten ni family belai ka hamse asimi kulo ani bagi suri jadi darani bekhawo kaisa kotor ma bothrai thaijak kerika jisuni keplai mumbai nang poitor klai sadi poito klai ngo sadi bothrai kerika jisuni ke sabai hamsukha amen darani khunjuni bagi kisa suri jadi khunju kisa kom khanao gobang khanao ni sasiri tinin simi hallelujah gobang khanao ni sasiri tinin simi praise the lord hamsuka jisuni keplai mumbai kan declare klayo hamsuka amen just poito klai di sadi hamsuka nai amen so jotoni comments section porinani to possible ngia during live to norok tomung no tebo kok salai musrum ke message ropan khlai sidi kok salai nai te poito khlai di sanjoy mora sing ani bagai suri di kaitoni thani
kha bera sugui mannani kaitoni no hamjago tongthokdi kaitoni kokno kwbang khanadi jora rodi poito kwbangnai kaplai ke yapri se mannai okay takuk sodes jisuni kesabai chini family hamjakse amen jisu belai ka hamjago no nukungno te belai kaplai te kahamse amen Christos as a maliki sebe tongoke sabote kebangi mannani praise the Lord ani churai sarik ni bagai kisa surijadi tamhimba mokol kisa hamya mokol kaham ni sadi amen jisuni kesabai hamjakse te kahamse amen so tinasun sitem te kolok paising thangla te Bahaikhe fellowship rong ni bagai te kabang ma the body of Christ ni yang fellowship khlai jago aboni bagai sangkai tono hamari tonglayana te Bahaikhe no jaman sang live of final chai tongnai te kai toni ko kupulung lainani amen takuk moni kumar ani logi songni monjurani hamsuka amen amen praise the Lord modern kolai daran family bagai surdi family problem kari hinsadi family problem kerikha amen hansidi family problem na amen tahandi family problem kerikha amen amen Yesu solve play reka praise the Lord brother ani left side ni paralyzed tabuk hamsugya ko please ani bagai suridi tabuk no Yesu ni mongbai nini paralyzed kerikha poito simise khlaidi bakha udru tangdi kaitor nono belaike hamjago amen praise the Lord jesuk nang kaitoni kogo kuplongnai poito kabangnai yapri nang Bahaikhe senai tei paralyze aro mesani manya kaitoni mungsimisu kusuko lobjak senai amen takuk bijoy ani manani bukrajak hamya tau jibiwa poito khlaidi tei bini thaniwa aboni message rohodi jisuni kesabai hamka hamsuka poito khlaidi ni sadi amen so belaike hambai ang group punjago grobo bang sang bible study khlai mani ba live close khlai sinai okay tini ni baga sunu situ hallelujah so pari Bahaikhe sangte bo tolayan kaitoro te kaitoni mono kusuk khlai layan amen tina sunu situ